zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Apaan, Dek? Kerudungnya. Apa-apanya? Ganti. Oh, ganti. Ganti. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pakai. Ayo. Kursi. Apa? Kursi loh kayak gini. Kursi ngapa? Ilang lagi ada. Ada aja nih perempuan menguluk. Ayo situ dah situ. Pakai nih. Ini pakai nih, Nyai. Ilang ribet amat di perempuan ini ya. Ayo. Dah. Ya belum. Pakai ini, mic-nya pakai biar kedengaran suaranya. Nih. Ayo. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya rabbal alamin. Ya kakak My Family Cat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang My Family. Halo. Hai Bang Family Cat ya. Ayo Bang, ikutan Bang ya. Kita salawat kisah sang Rasul ya. Bareng-bareng itu teman-teman yuk semua yuk. 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, suka duka. 2 bulan di kandungan, ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui harimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang
8 tahun. usia kakekmu meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga paman paling pembela saat kecil mengembala dagang saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul. Duka yang penuh suka duka. Ya kakak My Family Cat, hai juga tuh katanya, hai juga ya. Kakak Family Cat kelas berapa? Yang kerudung kuning kakak ya family itu umurnya 4 tahun belum sekolah. Yang kerudung hitam kakak Nahla itu kelas 2 SD ya, usianya 8 tahun ya kakak ya. Terima kasih teman-teman ya sudah like barakallah teman-teman ya. Ayo lanjut yuk, sekarang kita baca doa duha teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Ayo Kak Dedek, 1, 2 mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadikas salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah. jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak My Family Cat, aku kelas 3 SD. Wah kakak Family Cat kelas 3 SD, My Family. Kakak My Family siapa namanya nih kalau boleh tahu kakak Family? Tinggal daerah mana tinggalnya? Iya nih. 3 SD berarti usianya 9 tahun ya kurang lebih ya.
Kakak Edi Junaidi, hai hai. Hai tuh kakak Edi Junaidi, hai hai kakak Edi ya. Kakak Setiana, hai hai tuh. Dede kakak, hai kakak Setiana. Kakak Galang Wijaya FF. Aku udah lulus. Wah, masya Allah hebat nih ya. Apanya, Kak? Lulus apanya nih? Masih SMP. Aku udah lulus masih SMP. Berarti apa nih maksudnya nih? Lulus SD kalau maksudnya ya, udah SMP sekarang ya. Masya Allah. Selamat ya kakak Galang ya, sudah SMP ya, masya Allah hebat. Kakak My Family Cat dari Tulung Agung Jawa Timur, masya Allah. Salam kenal yang kakak ya, My Family Cat ya. Dari Tulung Agung Jawa Timur ya. Apa sih dek? Ambilin kak, bukan kak. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman ya, sudah like teman-teman, makasih banyak ya. Iya kakak Galang Wijaya FF, halo bang. Oke, halo juga ya kakak Galang ya. Kakak Galang tinggal di mana nih kakak Galang nih? Ya nama kakak Moliket namanya Andika, masya Allah bagus namanya ya, Bang Andika, masya Allah. Salam kenal Bang Andika ya. Iya itu. Ayo teman-teman lanjut ya. Sekarang Dede Zahra mau sholawatan Allahul Kafi teman-teman. Ayo mulai deh. 1, 2 mulai. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadana Kafi, Wajadana Kafi, Ikuil Kafi, Kefana Kafi, Banget. Amina Kafi, Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Lihat debu ambil sapu. Hiasi hidung daripada jangan tinggal kosong waktu. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbang. Tiap hari baca Quran, jangan lupa sholawatan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Terus Namanya Naharan Jaha, ihasanya saya pun indah, kuasa dan sedekah, semoga telah masuk surga. Ayo teman-teman semua, ikatan ikatan Ka'bah. Saya juga Umi dan Nabi, semoga hidup kekal bahagia. iya, amin ya rabbal Alamin. Iya, kakak Hafiz Alfarezi ya. Hai tuh kakak Hafiz tuh, hai kakak Hafiz. Kakak Andika, aku pamit dulu mau sholat isya. Oh udah isya ya kak di sana ya, di sini belum kakak ya. Di sini habis maghrib kan masih ya, belum isya. Silakan kakak Andika ya, silakan sholat isya ya. Titip doanya ya. Bang Hafiz Alfarezi, kakak naik kemana? Iya, kakak naik kemana ya? Nggak nongol-nongol nih kakak naik ya. Mana yang mana? Kakak Alfiandi itu ya dari situ. Kakak Alfiandi, hai kak, hai tuh kakak Alfiandi tuh. Hai kakak Alfiandi, hai. Kakak hai. Munduran ini deket. Iya. Kakak Hafiz Alfarezi, hey Alfianda, kamu penonton baru ya. Salam kenal kakak Alfianda ya. Iya, masya Allah ya kakak Hafiz ya. Penonton setia kakak Hafiz Alfarezi ini, masya Allah barakallah teman-teman ya, kakak Hafiz semuanya ya, sudah like semua ini. Kakak Hairunya Oppo, hai tuh. Kata kakak Hairunya Oppo. Sunda. Oppo Sunda. Iya. Oppo mah ini, oh jatuh.
merek HP Oppo ya. Hai itu kakak ya. Terima kasih teman-teman ya sudah like, teman sudah komen ya. Barakallah sudah tap layarnya ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Dan bunyikan loncengnya ya. Lanjut teman-teman, kita baca wa ba'du bareng-bareng yuk. Bismillah kak. Jadi jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba. Terus midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kakak Hafiz Al-Farazi, aku orang Jawa. Jawa apa nih kakak Hafiz? Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat Bang Hafiz ya. Teman-teman terima kasih teman-teman sudah like barakallah ya, sudah komen ya, sudah tap layar ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, masya Allah. Berkah selalu teman-teman. Lanjut teman-teman ya. Yang belum bacaan salat yuk. Bacaan doa iftitah yuk. Atau doa mulai, kita ikutin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya ruku baik ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Iya, bacaan sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Terus Rabbik wajburni warzuqni wahdini iya. Terus at-tahiyat at-tahiyatu wabarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, sekarang teman-teman, ini ada kakak Hafiz nih. Kakak Hafiz Al-Farasi, aku dari Jawa Timur. Oh iya, Masya Allah ya kakak Hafiz ya. Salam ya sama orang-orang Jawa Timur, kakak Hafiz ya. Saya selalu kakak Hafiz, barakallah ya. Kakak Gandhi Adeja. Hai hai tuh kakak Gandhi tuh. Halo kakak Gandhi, Zahra, Nahla. Nah, kakak Gandhi, salam kenal kakak Gandhi ya. Kakak Nur Azwanisha. Hai hai tuh kakak Nur tuh. Kakak Nur, iya. Ini dari Zahra nih suka nonton Nur di YouTube katanya ya. Kakak Nur Azwanisha punya YouTube nggak nih kakak Nur nih ya. Kakak Hafiz Al-Farasi iya, Masya Allah. Oke kakak Hafiz ya. Lanjut yuk teman-teman yuk semua yuk. Terima kasih teman-teman ya. Sudah like ya, sudah komen ya. Sekarang giliran Dede Zahra teman-teman ya. Nama channelnya apa? Nggak tahu, lagi nanya. Ya oke teman-teman, Dede Zahra akan baca surah An-Naba teman-teman yang murojaah ya. Sampai surah Al-Fatihah dan surah Al-Humazah. Ayo deh, oke teman-teman. Ayo deh, bilang. Oke teman-teman. Susah. Udah yuk. Halo teman-teman. Oke gitu. Pertama. Hmm. Sekarang Hmm. sekarang Hmm. Apa? Giliran. saya Hmm. umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa belajar ngaji, anaknya cantik dan salehah Amin. dan pintar. Amin ya Allah. Terus Ini belum bisa ngomong terus apa lagi? Tapi nggak sombong. tapi nggak sombong. Suka menabung. Hah? Suka menabung. Suka menabung, Nggak suka jajan. nggak suka jajan, Sukanya belajar. sukanya belajar Sama ngaji. sama ngaji. Sama makan. Makan Sama. sayuran, Sama sayuran. Sama ayam, bayam. Sama daging, jagung. Sama wortel, wortel. Sama kedua, kita dulu. habis, Hah? kakak dulu katanya, Kakak apa Dede? kakak dulu, Ya, kakak Dede dulu apa kakak? Kakak. Bilang ke teman-teman. teman-teman salah teman-teman awalnya, Untuk sono. Salah. salah Gimana? awalnya Ternyata siapa yang baca sekarang? kakak saya, orangnya cantik, umurnya 8 tahun, sudah sekolah Hmm. SD kelas 1, Terus? Kelas 2. kelas 2. Terus? Orangnya? Orangnya pintar, soleha, cantik. Orangnya suka ngaji, menabung, suka belajar ngaji, suka sholat. Tapi orangnya galak sama adeknya. Naon iya. Sini mic-nya, Dek. Oke, teman-teman. Mana? Ini mana Al-Qurannya? Kita nggak tahu tutup aja mana Al-Qurannya. Ambil. Tasnya. Cari mata ini mana pulang ngaji. Depan nggak depan? Ada nggak depan? Tasnya. Depan. Oh iya depan. Ya ini Mpok. Mpok Idon. Kumaha ya Mpok Oh Idon. iya, Bi. Teman-teman di sana tadi hujan juga gak? Iya, teman-teman, terus hujan juga enggak, teman-teman? Cepet buka apa? Langsung sini dulu. Iya. Ya ditaruh situ. Main cepat ayo. Oke, teman-teman, kakak Ana tuh. Kakak Ana Sudar. Halo kakak Ana, hai. Kakak Ana. Hai. Kakak Ana Sudar, salam kenal kakak Ana ya. Yo, oke. Ada yang basah. Terima kasih teman-teman ya. Enggak, alhamdulillah. Teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya, sudah like buat kalau teman-teman ya, sudah subscribe, sudah komen-komen, sudah share ya, sudah tap layar ya. Ini siapin dulu Oke. ya. Mm-mm. Dan tadi ini mah jadi ribet ntar. Mabi aja. Abi ambilin ntar. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang giliran saya baca surah An-Nazi'ah teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah tap layar ya, barakallah teman-teman saya selalu ya. Ana Sudar. Iya, Ana Sudar ya. Ayo kita mulai yuk.
Mulai teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like ya, Masya Allah. Baru teman-teman sudah tap layarnya ya. Mari kita mulai surah An-Nazi'at teman-teman yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-rajifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil akhirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Aus teman-teman ya. Teman-teman kakak orangnya aus ya, isi bensin dulu. Kakak Rizal Putra, hai tuh Kakak Rizal tuh, Masya Allah ya. Kakak Rizal ya, salam kenal Kakak Rizal ya, Kak Anas Sudar ya. Kakak Rizal Putra salam kenal ya. Jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe teman-teman ya, baru teman-teman ya. Lanjut ya. Like dulu dong, baru saya semangat. Semangat ya, semangat teman-teman ya, like ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a ayo. Halaman Ayat 28 yang tadi lanjutin. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ada 28 kan? Iya 28 ada. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha wa ta'allakum wa li'an'amikum fa idza ja'at tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Abasa teman-teman ya. Salsabila Az-Zahra. Ya kakak Salsabila Az-Zahra tuh hai kakak Salsabila Az-Zahra hai kakak Salsabila ya. Salam kenal Salsabila ya. Kakak Bilal hai kakak Bilal ya.
Bareng teman-teman ya, sudah komen-komen ya, saya selalu teman-teman. Dan terima kasih sudah like ya, Masya Allah. Lanjut teman-teman, sudah abasa yuk, bareng-bareng yuk. Ya. Yuk, abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkar fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a Huwa yaksha ayo fa anta 'anhu talaha Kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdiba amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shaqqah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah At-Takwir teman-teman yuk. Salman Kakak Salman Gaming. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Salman Gaming ya. Salam kenal Kakak Salman Gaming ya. Kakak Revan Los. Hai itu Kakak Revan. Hai Kakak Revan Los ya. Masya Allah teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah like salam kenal ya. Dari Kakak Nahla ya. Dan sudah like dan subscribe teman-teman. Masya Allah barakallah ya. Dan tap layarnya makasih ya. Nah teman-teman yuk. Nah ini Kak surah At-Takwir teman-teman ya. At-Takwir ya teman-teman. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat Wa izal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat ya izam qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim si qawatin inda zal asmakin ta'in sama amin wa ma sahibukum biminun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanin rajim fa inna tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna ila ayyasya Allahu rabbul alamin. Masya Allah ya. Kakak Salman
Kakak Salman Gaming, Bang, anaknya umur berapa? Saya 8 tahun. Yang Kakak Nahla ini yang ngaji, Bang, yang namanya Kakak Nahla, usianya 8 tahun, Bang. Kelas 2 SD, baru naik kelas, Bang, ya. Doakan, Bang, biar bidangnya solehah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang, ya. Doakan, Bang, ya. Amin ya rabbal alamin, jadi hafizah Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. saya umur 4 tahun. Iya, adanya umur 4 tahun, Kakak Dede Zahra namanya, Bang, ya. Salam kenal Bang Salman Gaming, ya. Ayo teman-teman lanjut ya, surah Al-Infitor ya, Kak. Iya. Ya, surah Al-Infitor. Maklum teman-teman ini ya, karena lagi flu teman-teman, jadi hidungnya penuh dengan ingus dan upil ya. Iya. Tapi di dalam teman-teman hidungnya ada upil sama ingus, cuman dia agak ngajinya apa yang ngajinya kayak kurang nyaman ke sumpel ingus ya. Doakan teman-teman biar cepat sehat. Cepat sehat teman-teman, doakan ya, amin ya rabbal alamin. Ayo Kak, lanjut Kak. Surah Al-Infitor teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah ya. Kakak Salman Gaming, umur saya 13. Wah iya, Masya Allah Kakak Salman ya. Saya sudah Al-Quran, Masya Allah. Hebat Bang Salman, udah hebat nih, Masya Allah. Terus istiqomah Bang Salman ya, terus ngaji ya, biar makin bagus ya, biar mantap, biar lulus, biar apa namanya, biar khotam Qurannya ya. Umur 13 tahun berarti kelas 1 SMP ya Bang ya. 1 SMP apa 6 SD? Lanjut teman-teman ya Bang ya. Sekolahnya di mana? Wah, di mana tuh akan nanya Bang Salman ya? Di mana sekolahnya Bang Salman? Lanjut teman-teman yuk. Surah apa Kak? Surah apa Kak? Surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin qala inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim
عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلنا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Kakak Salman Gaming, saya sekolah di SMA. Hah? Di SMA, saya juz 70. Waduh, juz 70 Bang Salman, Masya Allah. Nih, luar biasa ini. Ya, juz 70 nggak ada padahal ya. Ini agak-agak lain kayaknya Bang Salman ya. Beda kali. Beda kali, iya. Nggak ada juz 70 Bang, ada 30 Bang ya. Juz 30 paling tinggi ya Bang ya. Juz amma Bang, juz 30 itu juz amma ya. Juz amma ayo. Lanjut teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq teman-teman. Juz 30 nih. Iya, 70 mah nggak ada ya Bang ya. Coba Bang dicek lagi Bang bacaannya Bang ya. Lanjut teman-teman ya. Beda kali Bu. Kagak, nggak ada di Al-Quran juz 30. Nah, 70 nggak ada. Ini mungkin salah nulis kali ini. Salah tulis kali Bang Salmannya ya. Nah, teman-teman lanjut ya, surah Al-Insyiqaq teman-teman. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Bukannya udah ya tadi? Hah? Al-Insyiqaq. Emang udah? Belum kan? Emang udah belum? Udah? Udah kan? Emang? Al-Buruj berarti? Al-Buruj udah belum Al-Insyiqaq? Dia lupa loh. Saya lupa juga. Ya gimana sih Mpok? Udah Al-Buruj yuk. Teman-teman ya, surah Al-Buruj teman-teman ya, katanya udah tadi ya. Al-Buruj yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Kalau di tahfiz saya ustazanya bilang inna batsya. Batsya itu kan kol-kola, udah nggak apa-apa ya. Kol-kola itu inna batsya. Itu kan kalau jadi mantul Kak, batsya. Inna batsya rabbika. Kalau inna batsya jadi nggak ada kol-kolahnya dong. Ini nggak apa-apa ya, apa mungkin karena biar tahu dulu kali hurufnya. Inna batsya, ayo coba. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id. Terus. Wa huwa ghafurul wadud. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Terus? Junud Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru
Balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Iya. Ya teman-teman ya, lanjut teman-teman surah apa Kak? At-Thariq ya? Ya. Kakak Elis Tuti, hai tuh Kakak Elis. Hai Kakak Elis Tuti, hai. Ya. Terima kasih teman-teman, Kakak Elis sudah rencananya ya, rencana apa tuh, rencana juara 1. Amin ya Allah ya. Terima kasih teman-teman ya, sudah komen-komen ya, sudah like buat teman-teman ya. Like-nya 21. Iya, udah 1, bagus ya. Ayo terus Kak. Surah At-Thariq teman-teman yuk, bareng-bareng yuk, apa Elis ya. Halaman At-Thariq ya. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatil raj' wal ardi zatis sad. Sadaqallahul azim. Udah. Sadaqallahul azim. Iya, Sisa alhamdulillah. Abi sisa 1 2. Iya. 1 2 3 4 5. Wih, masya Allah, bagus ya. Ya, bilang teman-teman. Teman-teman, Alhamdulillah. alhamdulillah Sudah selesai. sudah selesai Murojaahnya. murojaah ya. Sekarang lanjut Sekarang lanjut baca Iqra ya teman-teman. Ikro ya, teman-teman. Iqra 6 halaman Halaman 19. 19. Oke. Ya teman-teman ya, yang mau ikutan semua ya, silakan. Iqra 6 halaman 19 teman-teman ya. Ya silakan yang mau ikutan bareng-bareng baca yuk ya. Ayo, a'udzubillah Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi minum dulu. Minum dulu minum dulu teman-teman ya, aus. Empon ahla, aus teman-teman, minum dulu ya. Ayo. Baca Iqranya halaman 19 teman-teman yang mau ikutan ya, Iqra 6. Silakan yang mau ikutan ya. Udah Kak. Ya, udah malam. Alhamdulillah. Udah ambil. Lama kali Kak. Ambil di play. Kumaha ieu tah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. 13. 13. Fi. Alhamdulillah. Yang mana kok? Wa anfiqu khairul li anfusikum. Udah ulang apa? Wa anfiqu khairan li anfusikum. Apa? Ayo, terus. Terus fatang fa'ahuz zikro. Terus. Mendekat apa? Beneran? Mendekat, kan gede tulisannya. Ribut gimana sih? Ini
Sila. Ayo, idas. Ayo. Semangat. Pintar, koma, ayo. Nah gitu nyaman. Iya, ayo. Idas sama. Ayo. Awas keluar kebo. Iya. Saya Iya. nafas kambing. Iya, kambing. Iya. Idas. Mulai. Yo. Iza sama Fotorat. Terus. Wa iza kibung tasyarat. Terus. Ya Rabbi inna qawmit takhodzu hazal Qur'ana mahjura inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Terus. 14. Ya. Kok Ya. min qablikum bi zambin kutilat yufuna bi ahdillahi wala yang kuduna misaq wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Wa kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dede ambil minum. Minum deh. Jarak. Oke. Ntar saya ambilin nih ntar. Ya, ntar gantian. Hah? Dikit lagi, 2 lagi nih. Ini. Kalian ikut lagi. Kakak Syafiq Anam. Hai tuh Kakak Syafiq tuh. Ayo Kakak Syafiq Anam. Nah, lanjutkan. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 13. 13 fi wa ang bener kan? Iya benar. Wa ang fiku khairali ang fusikum fatang fa'ahuz zikra izas sama'un fotorat wa izal kawakibun tasyarat. Ya Rabbi inna qawmit zuhazal Qur'ana mahjura inna Raddu panjang ada. Radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Terus
14. 14. Kok Terus minum dulu dah. minum. Minum teman-teman ya, awas teman-teman. Empat. Iya. Ya. Terima kasih teman-teman ya, sudah like ya, sudah komen-komen berkawal teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah like, sudah tap layarnya ya, sudah subscribe, sudah share, sudah bunyikan loncengnya. Makasih teman-teman ya. Selalu berkah selalu teman-teman, masya Allah. Adem Sari, ya, ayo lanjut teman-teman ya, kita baca surah di Iqra-nya ya. Ayo 14, ayo 14. Kok 14. Kok iya. Terus min qablikum bi aizambin qutilat yufuna bi ahdillahi wala yang kuduna misaq boterasi wal janna khalaqnahu min qablu min itu ada koknya tuh. naris Min qablu dulu, min qablu. Ayo. Bukan min qablu. Ayo. min qablu Min kan nun tasdid. Min ya. min naris samum Ya. bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya, masya Allah ya. Sekarang bareng Abi ya, bareng yuk teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, dengerin, ikutin. 13 fi wa anfiqu khairan li anfusikum. wa anfiqu Panjang kunya. Wa anfiqu, dua harokat. wa anfiqu khairan li anfusikum. Lagi biar lancar. Wa anfiqu khairan li anfusikum. wa anfiqu khairan li anfusikum fatanfa'ahu dzikra. Fa'ahuz. Bisa? Fatanfa'ahu dzikra. Ya. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Ya kan? Dengerin, makanya dengerin. Tadi dengerin kupingnya. Ayo. Wa idzal kawakibun tasyarat. Tasa itu sa bukan sya. Tasarat.
tasarat. Ulang. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa izal kawakibun tasarat. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. 14 Qa min qablikum min qablikum bi ayyi dzambin qutilat bi ayyi dzambin qutilat. yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaq. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya, Masya Allah. Bagus itu, begitu. Bagus. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, Alhamdulillah. Oke teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang dede saya umurnya 4 tahun, belum sekolah, tapi orangnya baik, soleha, pinter, suka menabung dan mengaji. Tapi orangnya gak sama kakaknya sering suka berantem terus, gak mau gantian. Nah, nanti. Kakak boleh, saya nggak boleh. Kakak boleh, saya nggak boleh. Mulai lo. Mik. Siapa aja? Apa? Siapa aja? Oh, nggak boleh habis kasih HP. Itu mic-nya udah. Ayo mulai. Oke teman-teman gitu. Mana? Lah, pakai mic. Enggak kedengeran suaranya. Dia lupa. Di sini aja. Di sini kedengeran sayang, beneran. Serius dah. Kan nanti kan ntar teman-teman yang kedengeran. Sini. Di perut. Sini. Kedengeran ya, Idon. Sini. Ini kan udah perjanjian ya. Ayo, habis sama tuh sini tuh. Tuh, sini tuh sama. Oke teman-teman. Ya, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang giliran saya. Murojaah surah An-Naba. An-Naba dulu apa? Ini. Kita dulu. Ya. Kita dulu teman-teman ya.
Ini halaman berapa? Tahu Dede emang. Ikut 3. Kalau itu kelima. Ini Nyai nih. Soleha, nih Nyai. Halaman 22 ya kemarin ya? Ya, ini ya. 3 halaman. Kemarin ada bacaan mana sih? Ini ya. Tadi ini. Iya benar. Iya. Oke teman-teman, udah kan lalu Kak. Santai. Nah, teman-teman ya, dari Zahra itu 3 teman-teman. Kakak buka ada yang warna-warni. Warna-warni ya. Itu 3 halaman 22 teman-teman ya, dari Zahra ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman yuk. Itu 3 halaman 22 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi pinter kalau minum Nyai. Jangan bersihkan, kakak Sukandar ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak ya. Salam kenal kakak Sukandar ya. Terima kasih teman-teman sudah like barakallah teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah share, sudah subscribe ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, masya Allah barakallah teman-teman. Sekarang lanjut yo, Dede Zahra nih giliran baca Iqra ya, halaman 22 Iqra 3 teman-teman. Udah Dek. Langsung habis mah dia. Haus. Alhamdulillah, sampai habis-habisan. Alhamdulillah. Alamin ya. Ngeprank abi di prank. Ayo mulai. Auzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu. Yubi. Apa itu? Mana? Yuji. Yujizuna. Waja'ahu. Terus? Akimu. Yuki. Terus? Iya benar. Wa rasulahu. Afidu. Yufiduna. Salatahu. Atiku. Yutikuna. Amalahu. Ati'u. Yuti'una. Famaro'a. Amitu. Yumituna. Fi suhufi. Aziu. Yuziuna. Fakhalaqahu. Masya Allah, lagi pintar. Belum dibaca itunya. Walau lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua. Iya pintar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih dikasih gambar. Gambar loh. Oh iya, kakak Rindu sama ini nih. Mana kakak Rindu? Iya itu kakak Elis ya. Nih guys, ada bapak saya nih. Iya. Ada bapak saya. Ini bapaknya ya, bapak. Nah, ini anaknya nih. Ini anaknya kecil ya, anaknya kecil ya. Kecil. Siapa namanya anak kecil ini? Dede Zahra. Dede Zahra. Berapa tahun usianya? 4 tahun. Suka makan apa? Sayur apa? bayam. Sayur bayam. Makan nasi nggak sayurnya? Pakai Pakai sendok nggak? pakai Piring? pakai. Pakai air nggak sayurnya? Ya. Iya, dulu kakak. Oke. Ayo teman-teman lanjut yuk gitu. Ayo teman-teman lanjut ya. Tapi, Sekarang jangan lupa like, komen,
Dan sakit dan bunyikan loncengnya. Wah, ada lagi. Wah, iya itu ada lagi. Imut banget adeknya. Amin, kakak ya. Kakak rindu Ais. Udah Jahra dibilang imut, Dek. Emang saya imut, alhamdulillah gitu. Bilang. Yang saya imut, alhamdulillah. Wih, ada tangan. Kan masih kecil, imut jadinya. Kan masih kecil, imut jadinya. Iya, ayo teman-teman lanjut. Tap-tap layar. Iya, tap-tap layar. Makasih teman-teman ya. Tap-tap layar. Jangan lupa subscribe bilang. Jangan lupa subscribe. Dan Bunyikan loncengnya. iya, dan subscribe, komen, share, dan like, dan tap layar, iya. dan menyimak juga. Menyimak juga, iya, masya Allah. Ayo teman-teman ikutan ya. Ayo teman-teman ikutan ya. Ikut 3. Ketiga halaman 22. 22 teman-teman ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk, dari Jahra yuk. Biar makin seru teman-teman ya, kita bareng-bareng baca yuk. Bismillah, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu yujizuna waja'ahu akimu yukimuna wa rasulahu atiku. Salah. Atasnya ya itu. Enak aja mau turun. Lupa nggak apa-apa, namanya manusia, lupa wajar. namanya juga anak kecil. Iya, namanya anak kecil, pintar memang. Ayo, Afi, ayo. Masya Allah, bagus. Afidu yufiduna salatahu atiku Terus yutikuna amahu yutiuna fama'a amitu yumituna fi suhufi aziu yuziuna fakholaqahu. Masya Allah ya, walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan ulangi sampai betul semua. iya, Masya Allah ya, bagus ya. Nah, Dede Jahra ini bacaannya udah mulai bagus, udah mulai lancar. Besok kalau lancar beneran, bagus bacaannya, panjang pendeknya benar semua, baru pindah ke sini besok kalau lancar ya. Ya. Besok sekali lagi coba ya. Besok semangat bacanya besok ya. Ya. Orang bareng-bareng Abi yuk. Dengerin ya, ikutin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu yujizuna waja'alahu aqimu yuqimuna wa rasulahu afidu yufiduna salatahu atiqu. Ya, itu betul. Mana? Itu. Salah. Apa itu? Mana? Iya, ini bener. Ati. Kok atiku ya? Kok beda deh? Atiku. Ini ati'u. Jadi ini ya? Tapi dilupa juga. Ini ya? Atiku. Ini deh, yang benar. Ayo. Abi. Abi.
Abi sama nih, beda nih. Ini bedanya ini qaf, ini ain. Jadi abi kesaru. Ini deh ini ati. Ayo ati. Atiku. Ya, perhatikan ya. Yuktiquna. Yutikuna. Amarahu. Amalahu. Ati'u. Atiu. Yukti'una. Yutiuna. Fama ra'a. Sama'a. Amitu. Amitu. Yumituna. Yumituna. Fi suhufi. Fi suhufi. Azilu. Asiu. Yuziluna. Yuziuna. Fakhalaqahu. Fakhalaqahu. Iya, walau lancar Lancar. tapi tak benar, Tapi tak benar. maka jangan dilanjutkan. Maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua. Ulangi sampai betul semua. Alhamdulillah. Sadaqallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai ikhwannya. Sekarang kita baca surah An-Naba bersama Dede Jaha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah, tapi orangnya pintar, solehah, dan baik hati, suka belajar ngaji, suka menabung. Suka apa, masak nggak? Belum bisa Suka masak. makan sayur Iya. sama bayam dan Dan jagungnya. Zombie. Jagung. Iya, gue kali zombie. Iya. Kakak siapa tuh? Komen-komen kakak. Kakak. Abi, Kakak. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Iya. Tadi dulu bentar. Kakak Rindu Ais tuh. Imut banget adeknya. Amin ya. Pinter banget adeknya. Amin. Adeknya kelas berapa? Belum sekolah kakak Rindu Ais ya. Masih 4 tahun ya deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi dulu bentar, belum selesai. Tadi kakak My Family, kakak Andika ya. Halo, aku kembali ya kakak Andika ya. Selamat bergabung kakak Andika. Hai. Iya. Oh jatuh kak. Kakak Andika, alhamdulillah ya kakak Andika ya. Amin ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk. Lanjut ya. Teman-teman. Gitu. Teman-teman, Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, biar makin dan tetap ya, dan juga menyimak biar makin seru ngajinya bersama saya. Ayo Kita mulai. Surah Al-Fatihah dulu ya. Iya, ayo ikutan kita mulai. An-Nabanya belakangan. Oke, siap. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wa ilayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
Amin syarri ghasikin idza waqab. Amin syarri nafasati fi uqad. Amin syarri hasidin idza hasada. Asada. Iya, pintar. Lanjut. Bismillah, nggak apa-apa. Yuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Terus. Tabacara abi watba ma'akna ma'hu wa ma kasaba ayasana lam zatahaba ahadu amma tahataba fi jidha hadam mimma sada. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja nasrullahi wafat aidan nasaduna fi dini ayafajah. Asabi bi'amri rabbika ta'winahu kana tawwaba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu Ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Antum abidun ma a'budu. Ana abidum ma batum. Antum abidun ma a'budu. Kum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aital ladzi yukazzibu biddin fasaika ladzi yad'u yadin ayahudu ta'amil miskin fala musain ajinahum angsatim sawun ajinahum ya'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi qashin ila fi mayata sita yusoyif Faya budu pasabais Ari ata'amahum min ju'i wa amanahum min qawf. Bismillahirrahmanirrahim. Amta kaifa fa'a rabbuka bi ashabil fil am yada'aka daum fi tasir asa'ain tayan ababil Tamim bijatim mezijya faja'ahum kasim makul. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqim sati'u masa'ali jamama wa atada yasamu annama qada Kalla Kaim mazanafe Utama ama ado kama utamana uimu kada tari tata afida inaim musada fi amadim mumaddada. Masya Allah ya. Sadaqallah. Iya. Ajib. Yang anabang ya belum ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita baca Anaba bersama Dede Jaha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah, tapi orangnya bisa ngaji, pintar, orangnya baik hati, tapi suka belajar ngaji, tapi kakaknya nggak mau gantian sama adeknya remote-nya. Remote apa? Remote TV. Remote TV. Oh TV pribadi ki. Ini teman-teman Bawain ya. terus. Ngomongin terus barang-barang ya nak ya. Kami family cat apa Kak Andika, alhamdulillah Kak Andika ya. Kakak Dufan. Iya. Nggak boleh. Iya iya. Kakak Dufan Jangan Defender. nggak boleh. Assalamualaikum. Nggak boleh. Tuh, Kakak Dufan. Halo Kakak Dufan Defender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Asalina, pinternya adeknya. Amin amin ya Allah. Amin. Salam kenal Kakak Asalina ya. Kakak Asalina. Lupa assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rindu Ais tinggal di mana tuh katanya tuh? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah, bener sih, iya bener. Tinggal di rumah Kakak Ais ya. Kakak Rindu Ais, Dede Jahat tinggal di rumah, iya. Tinggalnya di Bekasi ya kakak ya.
Iya. Wih. 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 Tep. Tap layar, iya. Kakak Ais ya. Tinggalnya di mana? Di Bekasi, Kakak Ais ya. 20 sama. Kakak Laras Asila tuh, hai tuh Kakak Laras tuh. Dedek, Kakak Laras Asila. Kakak Laras. Itu mama lo, Dek. Itu Kakak Laras, halo Kakak Laras ya. Salam kenal Kakak Laras ya. Iya, lanjut teman-teman yuk. Terima kasih teman-teman yang sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar ya. Berkah selalu teman-teman. Iya, Masya Allah. Itu mama lo. Bilang teman-teman. Bilang. Teman-teman, Sekarang? sekarang kita baca surah Al-Alaq bersama Dede Jom. Munya masih bertahun belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Ya, amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman kita mulai yuk. Surah An-Naba ya. Auzubillah. Ada udah? An-Nabanya ada belum? Ayo, surah An-Naba. Aduh, Bi. Tar dulu. Masih lama nggak, Pok? Ngai. Sini. Mama sini bantu. Sini yuk. Ada Kakak Dede jalan duduk. Ambil dia rapiin pentingnya. Ayo kita mulai yuk. Surah An-Naba ini Al-Qur'annya udah robek teman-teman ya. Maklum udah sering dibaca jadi pada copot teman-teman ya. Nanti diganti lagi yang baru insyaallah. Ayo auzubillah yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun Anin nabayil azim fi mukhtalifun qala sayalamun summa qala sayalamun am najaya adam hada ajibatada akakanakum asaja Wajana namakum subata Wajana raya ibasa Wajana nahamasa Wabanaina kawakum sabang sidata Wajana siwaja wahaja Wangzana miwamu siwati wamu sajaja Bisa biya bawa nabata Wajana tinau Fafana yawma fahilkan nami kota Yawma yung suri fatatun nawayo Fati samung fakana subuaba Asyirati jibau fakana saraba Inna jahannam fakana smia soda Kita inan aba bisin fiha akoba Ayatukun fiha badawa saraba Ya mima gasako jaza'au ifaka Inam kanu ayajun naisaba Kasabu bi ayat ilagi sabaku Asain asana kitabah Fasukuhan nasidakum ila azabah Inna ayam mutlaqina fasa Daiwa nabaka bi asabah Akasam biaka asma'una fiha Aka kisabah jasa'am mihu bikata nisabah Wabi samawati wa adiyama baina mama Ya yang bikana min kitabah Yang maiku huwa ma'ayakofah Ayatahun ayaman anyahu ma qalabah Sayika yang muhaqqa Masya atau saya bihim abah Inna azanakum sabang qaibaya Ma yang guna kadam majada Kadam masyaraku Kafa'akai kunci coba Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kiait Iya. Kakak Laras Asila tuh. Kakak Laras tuh. Masih lop-lop tuh Kakak Laras tuh. Makasih Kakak Laras ya, barakallah ya. Hah? Itu kayak mama. Emang itu mama? Emang? Coba baca. Siapa namanya tuh? Siapa namanya? Gak tahu. Nggak tahu. Kakak Laras Asila mama itu ya, Masya Allah. Makasih mama. Halo mama. Mama Halo, kita. Mama kita, iya. Mama kita ya. Kata Kakak Ida tuh. Kakak Ida Roidah. Hai Kakak Ida. Kakak Ida Roidah tuh. Kakak Ida Roidah. Kakak siapa lagi tuh? Kakak Rindu Ais. Adek, maaf izin tanya, udah punya adek? Jahra punya adek belum? Belum. Terus mau nggak punya adek? Ini Jahra. Mau. Adanya warna apa? Woi, Adanya warna maunya cewek apa cowok? cewek. Cewek lagi. Iya. Masa cewek terus? Hah? Aiswana. Kayak Aiswan Nahla. Habis cewek, Terus? kan cewek 3 Terus? ada. Nah, habis itu kan mama hamil lagi ada 2. Dua. Bayinya Mm-mm. cewek cowok berarti kayak Aiswana. Oh gitu. Jadi berapa semuanya?
4. 4. 4. Cowok kan 1. Iya. Cewek 3. Oh gitu. Ntar berebut TV nggak, nonton TV-nya berebut nggak ntar nonton TV-nya? Kan baik, nggak usah makan. Kan bayi makan nih. Ntar bayi makan gede dia, ntar bayinya. Gede juga kayak Dede Zahra. Gimana dong nonton TV-nya? Nah. Berebut remote-nya. Gimana? Kan ada di sini aja. Nah, ini kan abi bareng-bareng mama TV-nya. Iya, gimana dong? Nggak apa-apa, ngalah Dede ngalah, ngapa-ngapa ngalah. Remote TV-nya kasih dedenya bayinya gitu, buat kalau udah besar. Hah? Kalau udah besar aja. Kalau besar aja. Iya, ntar kalau dia masih kecil saya aja Kenapa? yang nyalain. Nyalain. Iya. Tadi di bayinya pengen TV juga loh. Gimana dong? Saya nyalain aja. Nyalain aja. Iya. Terus gimana dong? Kalau berebut enggak? Enggak. Enggak berebut enggak. Oke teman-teman. Habis kayak gini. Apa tuh? Mana? Begini. Begini. Oke. Bilang tuh teman-teman. Teman-teman. Teman sekarang ya baca. Mm-mm. Jadi 2 metode gizi kuning. Iya, ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah tap-tap layar ya. Tuh. Semangat teman-teman, Masya Allah tuh. Banyak yang tap-tap layar tuh, Masya Allah ya. Tertawa bahagia teman-teman ya. Kakak rindu. Kakak rindu apa nih? Ini lebih. Ade, maaf izin tanya, udah punya adik belum ya? Kakak rindu tadi ya, dia udah ngomong tadi ya pengen punya adik, cuman maunya cewek baru cowok katanya, 4 ya. Terus kakak Andika, anaknya berapa bang? Bentar. Anaknya berapa bang? 2 kakak Andika ya, 2 tadi Nahla sama Jahrani ya. Anaknya kakak Andika ya, kakak Rindu Ais. Kenapa milih cewek itu katanya tuh? Kata Rindu Ais. Kenapa milih ada cewek katanya kenapa? Soalnya cantik. Allah cantik adanya. Oh amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cantik ya. Seperti Dede Zahra dan melebihi Dede Zahra ya. Kalau adanya melebihi cantik Dede Zahra mungkin luar biasa ya. Ya enggak? Nah dibikin pakai ini terigu sama tepung sama gula sama itu ya. Sama coklat ya. Roti ya. Bisa enggak? Roti. Iya. Nggak bisa, terus minta maaf aja dah ya Allah, berikan saya adanya buat Dede Zahra gitu ya. Yaudah yuk mulai yuk. Teman-teman ya lanjut ya teman-teman ya. Tadi intermezzo aja teman-teman, jangan dengerin ya. Sekarang Dede Zahra bacaannya gimana deh? Ini udah pindah ya deh ya. Anak ini berarti ya. Ini kan udah lancar kan yang kolaman. Ini aja ya, udah pindah ya. Ya teman-teman ya, jilid 2 teman-teman metode Umi ya. Halaman berapa ini dek? Halamannya berapa? 25. 25, Masya Allah teman-teman ya. Dede Zahra bisa kenal ini 25 katanya nih, Masya Allah. Ya teman-teman silakan ikutan ya kalau mau ya. Ayo bareng-bareng yuk. Ayo teman-teman yuk, kita ngaji dulu ya. Dede Zahra yuk, mau bilang deh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ban, bin, tan, tin, san, sin, jang, jin, han, hin, kon, kin, dan, din, zan, jin, an, in, zan, jin, san, shin, shan, shin, son, shin, don, din, ton, tin, zon, zin, an, in, gon, yin, fan, fin, kon, kin, kan, kin, an, in, man, min, nan, nin. Ini udah pernah dibaca kayaknya deh ya? Iya, ya nggak sih? Iya. Iya. Salah berarti, salah nandain kalau Dede Zahra. Gimana kemarin waladin, falakin kayaknya udah juga dek. Ini nih. Salah baca. Ini. Iya, maksudnya lebih kok Dede lancar banget bacanya.
teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Nih, salah baca tidak jalan teman-teman, halaman 30 teman-teman yang mau ikutan. Iya, lupa. Iya. Ayo. Itu ada banyak komen tuh. Bentar ya. Halo. Ini Kakak rindu Ais ya. Aku juga mau punya adik cewek. Wah, iya tuh. Selamat Kakak rindu Ais ya, mau punya adik cewek tuh. Semoga adiknya solehah ya. Sehat selalu ya Kakak Ais ya. Kakak Andika, kakaknya sudah juz amma apa belum? Iya Kakak Andika, juz amma murajaahnya dia surah At-Tariq teman-teman ya, Kakak Zahra ya. Kak Andika dan Iqra 6 dia. Lalu Kakak Soleh Apriantoni, wah kebetulan saya juga lagi ngaji tahsin ini, lagi nunggu ustadznya, semoga berkah ya, amin. Iya Kakak Soleh, Masya Allah ya. Kakak Soleh nih, Kakak Soleh Apriantoni, saya udah jilid 6 Kak, adik cantik udah jilid berapa ya? Wih, hebat tuh jilid 6 Kakak Soleh. Jilid ini Kak, dari Zahra jilid 2 ya. Jilid 2 dari Zahra nih, Kakak Soleh ya. Saya masih jilid merah. Jilid merah, iya. Kakak rindu Ais, amin. Makasih ya, amin ya Allah, sama-sama Kakak Ais ya. Lanjut teman-teman yuk. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya, sudah like barakal teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, biar makin seru yuk. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Banin. Ojuin. Kahajain. Binuzuin. Sadin, kaharasin, bisain, apa? Bisain, ya, usuin, kasajain, bi'a, apa? Gatel, nyamuk semut. Ayo bi'a, ayo nih bi'a ma, ayo bi'a ma jin ya, ibadain kafakin terus benar bi'adadin aina sabin basoin bisafain aikosamin kamasain bisababin ibaradin kan kauzunin iya binahain syain kajabain. Iya, Masya Allah ya, bagus ya. Bareng-bareng Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bilabanin lirajulin kahajarin binuzulin lijasadin kaharasin bisyarorin lirusulin kasajarin bi'amadin libadalin kafalakin bi'adadin linasabin. Mana ini ya? Kabasorin
Bisafarin. Bisafarin. Liqasamin. Ikosamin. Kamasalin. Kamasain. Bisabani. Bisababin. Ayo. Habis kan terbalik tuh, habis susah tuh. Jadi tuh, habis keder. Ayo. Bisababin. Bisababin. Libaladin. Ibadin. Kauzunin. Kauzunin. Binaharin. Binahain. Libasarin. Ibasain. Kajabalin. Kajabain. Lagi. Azim. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kita tutup ya. Ya, sebelum saya tutup. Hah? Sebelum ditutup. Ini dulu bacain komen-komennya tuh, teman-temannya tuh pada komen tuh, ya. Kakak Soleh Apriyantoni, alhamdulillah semoga lancar ya, Dek. Ayo kita sama-sama ngaji. Apa? Komen-komen katanya. Komen-komen. Siapa? Kakak Nahla komen-komen. Iya, Emang bagus. Emang bagus. Ya teman-teman ya, kakak tadi mana tuh ya? Ayo kakak Soleh Apriyantoni, alhamdulillah semoga lancar ya, Dek. Ayo kita sama-sama ngaji. Ya kakak ya, alhamdulillah Dede Zahra sudah kelar ngajinya ya, udah jam 8 lebih kakak ya, setengah 9 kurang nih. Lalu kakak Rindu Ais ya, ibunya di mana? Ibunya di mana, Dek? Mamanya di kamar ya. Ibunya ada kakak ya di kamar ya, tadi lagi habis sholat. Bukan. Iya, habis sholat ya. Kakak Ira tuh, kakak Ira Bangkok. Hebat ngaji, alhamdulillah, amin ya. Kakak Zahra Uno tuh, kakak Zahra Uno. Assalamualaikum adek cantik. Iya, sama namanya. Saya juga namanya Zahra bilang gitu. Saya namanya Turunin nggak apa-apa. Zahra. Iya ya. Kakak Rindu Ais lucu banget adeknya waktu ngaji. Iya. Emang lucu nih ya teman-teman ya, kakak Rindu Ais ya. Ngomong-ngomong kakak Rindu Ais tinggal di mana kakak Rindu Ais nih? Di Salam Bogor. kenal ya. Di Bogor emang. Bener deh ngomongnya. Teman-teman makasih ya bilang gitu. Teman-teman makasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan like juga. Iya. Makasih Dan teman-teman sudah tap-tap komen-komen. saya dan juga menyimak dan komen-komen. Terima kasih teman-teman gitu. Terima kasih Yang teman-teman sudah komen-komen. yang sudah komen-komen. Salam kenal Salam kenal dari saya dari saya Zahra. Zahra. Usianya 4 tahun. Usianya 4 tahun. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Iya, kita tutup yuk. Kita tutup yuk. Kakak Rindu Ais dari Surabaya tuh. Ya salam kenal kakak Rindu Ais ya dari Surabaya ya. Salam kenal Bapak ya. saya nih. Bapak saya. Iya, salam kenal teman-teman ya kakak Rindu Ais ya. Bapak saya nih. Bapak Nah, ini saya. anaknya. Ini anaknya. Iya. Kayak ini nih. Apa tuh? Kayak ini nih. Apa tuh? Ayo, tutup ya, teman-teman ya. Kasih Kak Dedek. Tutup, Dek. Kalau ini ada saya nih, bayi nih. Nyunyu. Iya, baik ya. Kalau ini saya. Ini Caca Acu. Oh iya itu. Iya bagus itu. Lawan ya, bagus ya. Jalan ya. Keren. Iya. Mantap. Iya, no, pada komen tuh, kartu player tuh. Terima kasih teman-teman ya. Iya. Aduh, pusing. Ayo, kita mulai. Kita tutup yuk. Ayo, ulang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat Rabbi habli minas sholihat min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha Salamun hiya hatta matla'il fajr Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak Allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Fa idza faragta fansab Wa ila rabbika farghab Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam Rabbi hamdi minas sholihat Rabbi hamdi minas sholihat Rabbi hamdi minas sholihat Rabbi ja'alni muqima sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Fa idza faragta fansab Wa ila rabbika farghab Minta salat Oke teman-teman ya Masya Allah ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah selesai sudah ya kakak Rindu Ais di Surabaya jangan bercanda tuh katanya tuh kata Kak Ais tuh ya jangan bercanda tuh iya bener kakak Ais ya bercanda aja neng bocil-bocil nih namanya juga bocil-bocil namanya bocil-bocil ya teman-teman sekali lagi makasih banyak teman-teman ya Masya Allah ya sudah komen-komen sudah berapa ya berkontribusi ya menyimak ya kita ngaji bareng-bareng ya teman-teman terima kasih sampai jumpa di hari esok di jam yang sama yang benar datang dari Allah yang salah dari saya pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan jangan ngomong anak lah ayo ngomong. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dadah. Dadah. Besok ya. Sampai jumpa di hari esok ya. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi